Reka twongere tubahe ikaze kandi tubifurize ibihe byiza mwese mukurikirana Rwagakoco Live TV ndetse na Satya TV Official. Duhera kuri iyi nkuru rwose iri kuvugwa ku bijyanye n'ubuzima yuko i Kigali imirimo yo kubaka ibitaro bigezweho bizita ku ndwara z'umutima irimbanyije. Ni inkuru yanditswe ku itariki 13 z'ukwa munani 2024 saa 2:2 hamwe na Denis Nsengiyumva. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Misiri Dr Badri Adelati na Minisitiri w'ubuzima w'u Rwanda Dr Sabe Nsanzimana kuri wa mbere basuye ahari kubakwa ikigo kizajya gitanga ubuvuzi bw'indwara z'umutima cyatangiye kubakwa mu cyanya cy'ubuvuzi mu murenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro. Biteganyijwe ko ibi bitaro byatangiye kubakwa muri 2021 bizatwara miliyari 20 z'amanyamerika. Bizatanga ubuvuzi rero ku ndwara z'umutima, bizaba bifite abaganga b'inzobere bavura ibijyanye no kwipfundika kw'amaraso bikunze gutera ibibazo birimo stroke, umutima ndetse n'ibindi bitandukanye birimo kubaga umutima ndetse n'ubushakashatsi ku ndwara z'umutima. Mu cyiciro cya mbere cy'uyu mushinga biteganyijwe ko ibi bitaro bizatangira gukorerwamo muri 2026, ariko impande zombi zasabye ko imirimo yakwihutishwa bikazatangira gukorerwamo mbere y'igihe. U Rwanda na Misiri byashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye ku birebana n'imiti ndetse n'ubuvuzi, aho Misiri yageneye leta y'u Rwanda ibikoresho by'ubuvuzi by'umutima bifite agaciro ka miliyari 4 na miliyoni 400, miliyoni rero 3,300 bizifashishwa mu kigo cya My Heart Center kivura umutima. Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda yavuze ko indwara z'umutima zihangayikishije muri Afurika. Yagize ati ni ibitaro byihariye by'inzobere mu kuvura umutima. Twari tumenyereye ibitaro birimo ibice bitandukanye nk'ahavurirwa abana, abagore, bikagera ahavurirwa umutima, ariko ibi bitaro byo bizajya bivura umutima gusa, bivuze ko gukomera kwabyo utabisanga ahandi. Ku ruhande rwe rero Minisiteri y'ububanyi n'amahanga wa Misiri Badri Abdelati yashimye u Rwanda ku bikorwa by'ubuvuzi bw'indwara z'umutima rukomeje guteza imbere. Yagize ati ibyo bikoresho n'iyubakwa ry'ikigo ubwacyo nizera ko bizafasha mu kugera ku ntego ya Perezida Kagame yo kugira u Rwanda igicumbi cy'ubuvuzi muri Afurika bitarenze 2030. Indwara zifata umutima ziza ku isonga mu guhitana abantu benshi ku isi, zihitana abagera kuri miliyoni 17 buri mwaka, nk'uko rero bitangazwa n'ikigo cy'umuryango w'abibumbye cyita ku buzima WHO. Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda itangaza ko indwara zitandura harimo iz'umutima zihariye 44% by'impfu hano mu Rwanda. Iyo niyo nkuru rero yari ijyanye n'ubuzima hano mu Rwanda. Reka tuze tugaruka kuri iyi nkuru iri kuvuga yuko Ethiopia na Somalia rwose byaba bigiye kujya mu biganiro. Ethiopia na Somalia mu nzira z'ibiganiro. Inkuru yanditswe ku itariki 13 z'ukwa munani 2024 saa 2:39 hamwe n'Ndacyayisenga Fred. Ibihugu bya Somalia na Ethiopia birimo kugerageza kwicara ku meza y'ibiganiro ngo bicoce amakimbirane bifitanye, bifashijwemo na Turkiya. Umwuka mubi w'ibi bihugu watangiye igihe Ethiopia n'intara ya Somaliland byagiranaga amasezerano yo gukorana hagati yabyo mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Ayo masezerano avuga ko Ethiopia yakodesheje ubutaka bwa Somaliland kugira ngo ishobore gushyirayo inkambi y'igisirikare cyayo kirwanira mu mazi. Muri ayo masezerano rero Ethiopia yemereye intara ya Somaliland kuba ubutaka bwigenga. Igihugu cya Somalia cyavuze ko cyiteguriye kujya mu ntambara na Ethiopia kubera iyo ntara ya Somaliland iri ku butaka bwayo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga rero wa Turkiya Hakan Fidan yahamagaje impande zombi mu murwa mukuru wa Ankara. Izo nama zitabiriwe na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ethiopia na mugenzi we Taye Astike Selazi w'intara ya Somaliland Ahmed Mowarin Fiki. Ibi rero ngo bitanga icyizere ko ibiganiro bishobora kuzatanga umusaruro.
aho rero ni muri Ethiopia ndetse na Somalia. Reka tugaruke kuri iyi nkuru yari kuvuga ko n'ubundi Zambia yongeye gufungura imipaka iyihuza na RDC yari yarafunzwe. Ni inkuru yanditswe ku itariki 13 z'ukwa munani 2024 saa 2:39 hamwe na Denis Nsengiyumva. Guverinoma ya Zambia yatangarije ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko yongera gufungura imipaka nta mananiza ya Karumbaresa Sakania Mukambo guhera kuri uyu wa kabiri itariki ya 13 Kanama 2024 mu rwego rwo kwemerera abantu n'ibicuruzwa kugenda mu bwisanzure. Nk'uko byatangajwe n'ishami ry'itumanaho rya Minisiteri y'Ubucuruzi n'Ububanyi n'Amahanga ya RDC, ngo abategetsi ba Zambia biyemeje gukurikirana igabanywa ry'ibicuruzwa binyura ku butaka bwayo bigana muri DRC, inzira yo kurwanya ingaruka mbi ku nganda za Kongo mu gihe bemera ubwikorezi bw'ibicuruzwa byinjira muri RDC hakurikijwe ibiteganywa n'umuryango mpuzamahanga w'ubucuruzi WTO. Impande zombi zemeje kandi ko hashyirwaho komisiyo ihuriweho ishinzwe gusuzuma ikibazo kijyanye no kwinjira muri RDC ibicuruzwa nka sima n'ibinyobwa bisembuye hakurikijwe ingingo zijyanye n'amategeko. DRC yemeye gusubiramo aya masezerano y'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi mu minsi iri imbere. Yiyemeje kandi kwemerera kwinjiza ku butaka bwayo ibicuruzwa yari yabujije kwinjira nk'uko bitangazwa na mediacongo.net. Inama yari igamije gushakira umuti iki kibazo cy'ifungwa ry'imipaka yabereye kuri uyu wa mbere i Lubumbashi hagati ya Minisitiri w'Ubucuruzi mpuzamahanga Julien Paluku na mugenzi we wa Zambia Chipkoka Mulenga. Ngayo nguko rero izo ni inkuru ziri gukomeza zigarukaho cyane hariya muri DRC. Reka rero tuze tugaruke no kuri iyi nkuru ariyo tugiye no gusorezaho, iri kuvuga rwose yuko uyu mugabo uyoboye igihugu cy'igihangange ku isi cy'Uburusiya Putin yaciye amarenga ko agiye kwihorera kuri Ukraine. Amerika igaragaza ko ari iterabwoba. Ese koko ni iterabwoba cyangwa Putin arakomeje? Reka tubihanga amaso gusa. Ni inkuru yanditswe ku itariki ya 13 z'ukwa munani 2024 saa 3:06 hamwe na Ndacyayisenga Freddy. Leta Zunze Ubumwe za Amerika isanga amagambo Putin akomeza kuvuga yo kwikiza Ukraine ko ari nko kwikirigita ugaseka. Amerika yatangaje ibi inyuma y'uko Putin akoranyije inama ya gisirikare yo kwigiramo uko yagaba ibitero muri Ukraine. Muri iyi nama Putin yabwiye igisirikare ko bagomba guhashya umwanzi bakamukura ku butaka bw'Uburusiya ku kiguzi byasaba cyose. Amerika ikimara kumva aya magambo yavuze ko nta kidasanzwe Putin yatangaje kuko amagambo y'iterabwoba ngo kuri wari ibisanzwe kandi amenyerewe. Ni mu gihe rero ingabo za Ukraine zimaze iminsi 6 zigabye ku Burusiya cyakuye abaturage 121 mu byabo ndetse abandi 59 abategujwe ko igihe icyo ari cyo cyose bagomba guhunga. Muri iyi minsi rero 6 ingabo za Ukraine zimaze kugenda ibirometero 30 ku butaka bw'Uburusiya kugeza ubwo byateye igihunga ingabo z'Uburusiya. Bihagaze bite? Kadukomeze tubihanga amaso tukurarikira n'andi makuru menshi agiye atandukanye dukomeza kugenda tukugezaho. Nyagasani akomeze kukwishimira no kuguhaza ibyiza muri byose. Ciao ciao.